Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phansami nilhin ban kardom nang panjreglo kardom non Karbi Longri Abirta ke thanpon jebang nilithari jit khamsa non birta thipi langponik sinang MP Kiligaphan BJP a candidate Amor Singh to open nominations aluke jogdam Nizang Karbi Long Hamren Long AP agency atumpen kang tang mai kang nipon Karbi Long Live News Channel atumpen sangpi Dr. Kadam Biniterang Pia Phans Imnem Writer Award ke pajirdam Rong asaratum kilig long chirap chitu dunji puwoi fits tame Karbi rong saramai pen ki enpon long lepusi Karbi rong saramai Central Committee atumpen sodak pen pachini pon non puthot birta angton pen langponik sinang Lok Sabha kilik along 6 Autonomous State District Parliamentary Constituency Difupen BJP a candidate Amor Singh Tisu nomination alu ke jogdam nomination alu jogdam di aprang Atap Porpai Kri Siapor Malom Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Dipurong Spian Nang Sunji Difu Boys High Secondary School Patu Aklamalong BJP a candidate Amor Singh Tisu upon vote ki hang PMI paman pon BJP a candidate Amor Singh Tisu upon vote ki hang PMI long sami Karbi ang long ang kang praise mahabra long pen BJP upon needs thiarat ande stong du All Party Hills Leader Conference bu kali dead nangji labangki Single Party Hills Leader Conference bu abang nangji athe bangki All Party Hills Leader Conference liputangti CM Dr. Tram Rohang Pen Chenglok Tim Karbi Long tumtala dakpan si dudun etpu bon semendon bangki jayga thar anvet lasi labangki All Party Hills Leader Conference bu kali Single Party Hills Leader Conference bu si Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pen AP agency etumpan arbok pon এটা 23 কথা কক ইলেকশন আছে 23 আপুনি ঘুৰি গৈছে 14 তেতিয়ালে আমি ঘুৰি যাবলৈ 1947 চনত বহুত কিবা কিবি হৈছিল নামটোৱে মোৰ পুৰা মুখস্থ কি পাৰ্টি নামটো পুৰা অল পাৰ্টি মানে তেওঁ অল পাৰ্টি হলে তো তাত আমিও থাকিব লাগিব তাততো আমি নাই গতিকে নামটোতে কেৰণ আছে অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্স কনভেনশন তাৰমানে তুলিৰাম হিল লিডাৰ নহয় নেকি বিদ্যা সিং ইংলেং নহয় নেকি হৰেন সিং বে নহয় নেকি দেপুলাল গাৰ্লুচা নহয় নেকি তেওঁলোক এইটো পাৰ্টিত নাই গতিকে অল পাৰ্টি কেনেকৈ হ'ল এইটো মোক বুজাই দিয়ক গতিকে প্ৰথম কাঠাৰ চাহবক সুধিব যে অল পাৰ্টি লিখিব নালাগিছিল লিখিব আছিল ছিংগল লিডাৰ হিল কনফাৰেন্স তাতো অল পাৰ্টি লিডাৰ নাই ইংলেং চাহবৰ দৰে ডাঙৰ লিডাৰ আছে নেকি কাৰ্বি আলঙত হয় ন কিমান দিন চিএম আছে আপুনি 5 বাৰ চিএম তেওঁতো নাই গতিকে তো ছিংগল লিডাৰ হিল কনফাৰেন্স সব ঠিক আছে ইয়াতো ৰাজ্যতকৈ বেছি পাই আছে আৰু তুলিৰাম ৰংহাং থাকিলে কেতিয়াবা আৰু কিবা কিবি পাই যাব আৰ্টিকল 244A তুলিৰাম ৰংহাঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পালে এইটো দাবী দি আছে আৰু হজুৰে দাবী দি আছে হয় নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিকো দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীকো দিছে তুলিৰাম ৰংহাঙে একদম 244A দাবী দিয়ে আছে পুৰা আৰু আমিতো আছো এটা হলে ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভালেই হ'ব ৰাইজে বিচাৰা মনৰ দাবী এটা Non epong kilik labangi Karbi Long Autonomous Council mate Dima House of Kilikali labangi Narendra Modi upon puthot India Prime Minister ke paman thuji upon si labang so kilikidu labangi Article 244A mate Autonomous State ke palong thuji upon si rat atumanta chirap chitu pilong chirap chitu dunang pupusi CM Dr. Tram Longhang pen pranke thinu ning jepon Lok Sabha election Narendra Modi election puli ke betai ke thom apong Narendra Modi betai ke thom Tams, so Prime Minister tapi manji fans, laso election man ke Karbi Long la pen bahasa Arab, laso normal ke ator ke sonaya vote video ngajan long vote pipen Narendra Modi kan, betai ke thom, Tams kan, laso Prime Minister ke manji sih, la pen laso election ne Karbi Long la pen bahasa Arab muhet nang coaching lo, je autonomous state kotha Karbi Long Autonomous Council CM Himanta Biswa Sharma nije laje apong apong lo Prime Minister banda pilpur lo ti kaben President lo kasi na hai autonomous state campaign chenglo akapre asayang deng kapichun je fansi Karbi Long la pen di bahasa ora tuman ke non ke 6 sedang lo je pura pan pidong aja non vote pipen Narendra Modi pan puthot Prime Minister teman pen ongdung vote pan
Omor sing di sopan kape hai je pansi si kita konen lapen ke na tum chini iglap je autonomous se rakha kame nona chief minister na tuma social media hoi pen jelo je Karbi Longri Abirta je apatai lo Narendra Modi phar ka chitong long te pin pura logipi apen prai President of India fan chitong long te pin pura logipi si autonomous se rakha kame chilki je than pen je la so sa yang deng ta ane sige chunbek di busna to na achi Karbi Long pen di Mahasao district along bangke BJP pen si highway po laban ki hempreg mate autonomous states tamik palong phan sai deng pon vek po busi BJP a candidate Amor Singh Tisu pen pharang ke thing nu ning je pon Then our voters do la so voters angong pen नेतुन हिसाब लो आपकी बार 400 पर फिर एक बार मोदी सरकार को स्वातिंग से लदाता माने 4 लाख पर Suddenly, non ला टू ट्राइबल एरिया नॉन सिक्सिडुल आजा कम करने दौड़ दे लो चेराई तो उन्हें लो नॉन सिक्सिडुल आजा कम करने तो तंटे suddenly कौन बोल asik sidur aja pong pege nitum cerai la penge la bangso sik sidur la state free la bangso asik sidur along pemke tangka maha non nang piateng pege dol then asi central government asorta 125th constitutional amendment la bangso bangke Ratna Singh amithang amasi Raja Sabha lang abil bang introduce kasi labangso abil bang nilika MP man nulet na sudodan ko kolada la state ni IMP to state ke thom IMP to pada chingki chethan ko labangso 125 amendment ba kapjin pen ke pachu hempreg bata na ligo kan hempreg lage long standing demand lo lapang ke EV ingtin itu ke hempreg ka che song joine si kai da than ga te doxing non malom Lok Sabha kilik dekte bogbom ajok pensi Karbi Long kidu regional party kang tang kring labangki APLC pule pudet stemi henuri alang nitum anivangsi vote kerek amai pe pon bomlo labangso vote kerek amai pe do bom along sme prexam rachari pen chodunsi APLC long semi chipok dum bomlo lapuson tak taksi jang mi ne phai hini arni sami nijang Karbi Long hamren multi building athenu along pen semi hamren socheng amren constituency ke thom chingrum pet pent mai inipon APLC amai pu mate APLC ja candidate jaka tharpen labang so amai long kening jepon atenki ASDC a candidate Johnson Beki BJP tumki toypensi labang so kiligalong karja abdun lapenki Karbi vote ki thakpensi ki bi ke chesu tumban ki pahai ji pansi BD ki klempusi APLC ja candidate jaka tharpen ASDC a candidate Johnson Be pan arbok pon Karbi vote hak donangi pupe te ki tum hai unne de pu ulo tum man pape hai nangi lasi Karbi vote pape hak donangi u ke claim ke ili tum lunang nelo lai hoela non ki thuji ASDC ta la helo na to claim do la ke BJP ke toy ko de claim lo BJP ke toy ko puke la tuge a hogala ni le ni ye chot kalilo tuliram ro ha masi ni de February ko ya ni hala arboretum la meeting lo hala so PGR long lipen election ng ipo army tuliram ro ha masi ipo la ASDC ke SA tompan ke nesi ke toy pudi koi saat nesi ke pidul buge pudi anesi tuliram ro ha nge ve no netum le ni ali APLC candidate Jaika Tharpent ASDC candidate Johnson Be apant lamboy ki BK APLC pet ASDC tum klemra penang pus kedam tang sruhin isian ing convency nangki pu puke kedam tang sruhin isian ing kan bagi APLC ke mahang pathek pon pelang APLC kedam tang sruhin Chris ke paning kansi mahang pathek pus alang lihin pen lamboy pipon alang li pilo pu 2001 aningkan pu 2001 aningkan APHLC pen chum tin wai
Jem rapet na format APSLC tung cross-credit po. 2001 na ningka. Ay 2001 na ningka ke APSLC awi lo suhki. Kumat APSLC. Pini labang so mai long BJP pen don krehini atum BJP pen chodun si APLC long si pok dun chu. Pini labang so mai long aliha man pen APLC ja candidate Jai Kathar. What halang so APLC amai pu Bikram Hanse. Konchun bang kursing timung lapen women wings pen amai pi pen cheng lock. APLC pan ningj thiara tum chitong dun. Tengke akimanga bang kaita ninje verlo la autonomous state pelong vek nangji la pen 6 schedule pang tang vek nangji aja kong 6 schedule aja kong kang butang anta ko chen to et nangji la pen inglong a rat tum phan inglong a k aphan ka pang tang inglong a k ka pang tang inglong a long ri ke rai la pen ke la sakori do an karbia tum phan inglong a rat tum phan pilap nangji long lia pata an inglong a rat tum phan pilap nangji la pen ke development akam anta inglong arat tum phansi pilap nangi lahilo ni tung claim dia bangke lapen la solong inglong arat po along ni tum khilonjia ohomia tum bangdo ni tum la tum phan lang pon pek po claim rapet lo lapen adivasi tum alang li tum adivasi dengan paharia hill tribes pusi aprangment amen ge do pala tum gal aman ke long tangapot hala tum phantan ni tum claim rapet po hala tum menge kelang rapet po BJP tu pen triple engine tu si kaciku an la so puthan an lihin pen ipo ji. Triple engine alang litunge backward engine aphan lagi anu haki vung pon hedi piana tu ki vung pon ji aphan la tom bangke athema engine ke triple kali abinong ke front pen back iti hini ti ma ti di laga ke doi dun ti seta triple polote neli kama tha la tom bangke kapacho bailo lage backward athema pini himanto bisa sharma puloga di nang tum phan ration card la pen ke urunodai nang pi verji pugadi nang pi verji tarmane nang tum phan nang papi duk verji po phan lo lagi la se di mahasau pen ke nil tum long si wang pak lo di mahasau hala tum problem is on bang ke tin nai lo di mahasau non ke autonomous council of that lo panchayat bi kok bang ada ke la si panchayat la BJP tum si panchayat hadaki bia pot la pe hadak bidet lote non ta yong si ilitum by chance hai dun unidet po sonte hedi ilitum da karbiang long da panchayat wan pon ke nang bi po council of that po la si hala di mahasau tum bangke non ge BJP phan ka sapta ning dok delo di masa tum ta ning dok delo je menaga ta ning dok delo kuki mar rangkhol thado atum anta sapta ning dok delu non ye bije ni tum APSLC long si dolap lo alang li tum anta Central State la pen da council anta BJP lo tante hen. alang li tum ye lage kai ta lage eviction thek thelo lage hai hello la tum ke ni li tum APSLC tum e claim je lage APSLC ni tum ke hai ji ke lage ason ka prek allo enang nelo Assam Land Revenue Regulation along si tok dak lo PGR VGR along leke jokta encroachment cherai long lik tribal atum anat ji ke cherai long pu sada ke tok do lage Supreme Court tapulo seta Supreme Court order da nang ni dulo mi thuang chot lo seta ave pin seta lage law ting pen lage eviction nang pu lage nilitum power wang lo te nitung eviction vek pu lage Karbi khayang pong pen inud logo texer abang pi department apan apor ka tipi pen apuna chak ke choklin amithang asai apor ateng pen ka siklem thla pen ki Karbi asai phu ke hoi pi atum phan litar li pen si Karbi long live news channel atum pen ason kaprek award mati along isami pi pejir pon bomlo lapuson tak si jang mi ni phai hiniar ni sami Karbi long live news channel ahem phu along program coordinator Bikram Teron lapen alang litum staff atum pen spatir pi ponsi Difu government college along history department along assistant professors ki khibom Sangpi Dr. Kadom Peter ang pia pansami imminent writers anong mati award pajirdam. Jorhat arong spialong mansi sangpi Kadom biniter ang pilugo chali dun pangchenglo lapen kep ang denga bangki Difu Girl College along pensi chepon dunlo bangsuwa phi bangki kangtu yang denga chali dun ji aphan labangki Difu Government College along mes amen che thap dun pensi higher secondary lapenki history honors and dun pensi post graduate tami chepalong dunlo langli nagalong sami
Prison Welfare Officer aside tami malam su claim lang la su phi bang ki assistant jailer in Central Jail Nagaw along si ki claim bom hut pen si APLCC asal lang tok dun pen si chapon dun pen si alangli non bang ki History Department Difu Government College along si assistant professors ang hoy se palong dun chulo tang Surinda Troxia ningkan pen si Maduras Cambridge University along ban si M Phillips Charlie lo la pen ki Surinda encourage si aningkan bang ki PhD abang Assam University Silchar along ban si chapon dun chulo alangli Assam Saitya Sabha along pen si members la pen Northeast History Associations along sa member la pen ki Assam Recitations of Karbi anglong ban sa mi mai phi ar pudeng bomlang Anpada Karbi English lapen ki Assamese alampen sami ongtung agitap hirjir haihui sami ketok cepat du group ajoini pen si alang li pan sami national lapen international exam award anong isami pejir ponlo jadi ni mithang pan ke ni non ta lason ke matha non sis mane tribe lang enke hedi ni matha ke di everybody need some sort of encouragement ke nangji athema hedi muni dopik muni darlo hedi ketok kopine claim ji buke hedi sob tumta try sita hedi mane lason encouragement long pulo teili tumta matha poje o ni tumta claim nang po aku claim nang po athema hedi nili ke matha ke hedi Karbi culture hedi Karbi culture Karbi history is a very rich history la support hedi documentation ave la se hedi every individual obi kimitum ke hedi responsibility thepik nili ke just a tribe bomb la senangli tum ladak ke bang nili phan lason encouragement ke people nili hinpen kardom parjeriklo nili ke matha ke hedi non obi kimitum especially non ke nitum ke 40 up at lo nili tum non college long ta charlie mane wangnang po student tum hedi ke non aku isi positive sign theklong lo non karbiang long ke do especially mother group tum phanda theklong lo jela alang tum ami thang somar phan koson ma ponnei koson ma mane study how to means education ahin latum they are very much concerned about their children like isi positive law inke nitum government tum the girl child fund lots of there was a different type of scheme is also there for the girl child so ni matha ke hedi non ke karbiang long hedi every house long mane graduate donang po post graduate donang po doctor da donang po inke la ke hedi la mother is the main person to motivate the whole thing mane ne ke matha home is the basic foundation la si hedi ne ke matha hedi ne ke la si nang than po hedi je hem pencil la ke start bomb matidi la si hedi every non itum lang lote non ke pura competition lo la si hedi non ke hedi la support hedi hem pensi hedi start nang po inke karbiang long ke any ta backward bomb education ahin ke ne main concern ke non obekimi tu maphan kosonli latum hedi instead of they wasting their time to doing other things they have to be concerned about the education not only education they have to give much importance to how to develop because the whole responsibility is in their hand only ne lason se ke matha lasi ne bangke hedi nitum weapon ke bele ke thang ta belo nitum weapon ke education lo with education si nitum hedi ajat ahinta nitum unji pusine ke matha lasi ne non obe ki mitum pan ke lahelo nang puji ke with time ke utilize nang posita they should giving most priority to education lunch si nili nangli tum niphan lason apor ki pipot nili hinpen surisi kardom ladak nang chitong dun tuman ta kardom nilimen ke Marilyn Katharpi ke la pini nilitum Dr. Kadam bini memphan honorary award ki piphan si ladak chitong iklo la si ne ke kadom bini mem han ke non het si ke chini lang ateng lo through nijir pi si ke chini ni ke bon sita non het le chitong pusita me ni thek pon long lo je mem bang chipaduk o hard working o inke thek pon long lo ekdom mane hedi opportunity sanu pu pe kitiata she is very motivating and inspiring to me like niphan ke hedi mane thek long pen mane hedi ni thek pon long lo je mem bang ajat phantanu pupe inke ekdom nangching hon pon o non het si chitong lang pista hedi mem bang nangching hon pon o ekdom mane emi thang son si nangchelang pon ji ajat di
lasi pachu heta alang li Uttarakhand dam lo non heta Sikkim dam lo paper citation sai hai dam lo lasi inspiring ulung ke ni kaita matha verdi ni mithang ni single lang di non anta single lang ajat lang anta ni opportunity un e ajat ni matha si matha chotiti mati kaita MPhil kuri ji ba PhD kuri ji pata ni ke matha chotiti lang but mem ke in spite of being so busy di alang li PhD che patang lo ajat lo lasi lalo chur jangmi ni phai hini ani Karbi rongsar mai tumpen pherengke mai kang nipon non Lok Sabha kilik arong ratcharia tumpen sami rong group along mai ini pon ji podangti rong asar hemsi mai ini ponangji lapen Karbing longlong sami prexam ratcharia tumdu lasi labang so kilik along sami rong asar ato methang jungjung ani ge hang ratchari made political party long gachirap situ dunji pu boy fis sami Karbi rongsar mai pen ki en polong li pusi Karbi rongsar mai phu dhuram teron pen pachini pon Karbi Anglong matang te All India parliamentary election aku thak lasini tung Karbi Anglong dang aphan matang te kachirap ke situ ki claim ke dam misian mi aje phan asi ni tumta rong sara me pen thini hirjumi lapen kachimun kang tu alam thi si pin phang ke mai along ni tum kening ji pon ji alam thi ting si la hello non ke bang ji MP election kilik ahut camping edam rong ke dam lo pulong te basa hem mata rong asar hem si me du dam nang pusi ni tung ning kat proxy lo na so pu thak ni tu pherang ki panta mata Karbi Anglong dang arat panta pachini lo la sinon ke wang ji stame la rong me meeting dam ke rong asar hem si du dam nang pusi ni le tum ado ko panta tuning ri lo la pen sonia bang ke rong asar atum hawar si prek jam apot la si asong ta du tai mini ki thuri tum la si rong sa tu ta majok asong long le chirap dun si tame nili tum thang thi kham ke tawe pen ga su ka chirap ahu si tame partial lam ajoi ni pen rong asara amena bang pa pu pen pe dan nang ji rong asara lam pa pu pon pe den nang ji jong jung ke mayok asong long tame chirap dun ni usini tum central committee pen hita batai tame ni tum jong pon Karbi Anglong long kedu prexam ratcharia tumpen sami Karbi Anglong arat tumakar i article 244 e autonomous state bank RDP pon veg nang jipata alang ni tumpen jong pon thu labang so pherengki amai long Karbi rongsar amai central committee amai pu thorom teront duna mai pu binut kathar dhonsuri Karbi rongsar amai pent Robertson Hanse mensing ronghang noren ingti laban ki hira ingti tum chitong dun ki hai bang pu tame Karbi Anglong arat aphan Karbi Anglong non het pengali ningkan phokep na kachisong hemprek kang it Karbi akai phan Karbi Anglong autonomous council pen danglok MP tame mo hemprek hang dun po parliament long lampa kang dun po pusini tu so dak pen ta chining ri dun lo la pen ge ning the lo la pen ke khong deng bang ke la je non election ban hu song amen pen party amen pen rong rup sitame chibhong chingchek awidet nai ing samjin pen si non ke bang ji MP election long ta mission met pen si istinun thek nang ji pusi kato kawe Karbi Anglong arato phanta asong atom phanta kem dam bang phu bang pitum phanta chibhong he chingchek sipin pen si bang so MP election bang ke ilitung Karbi Anglong arat pen anong mi ing samjin pen si election pachun lo pu bang la so anong mi Karbi Anglong ki ban phansi ilitung Karbi rong sa hoi pen anutin atum phanta chuni pon asipini itum pherang ki kato kawya Karbi Anglong arat tum phanta ning thirji ya pen ning sam et pen ni tum lasu pherang ki mai long nang chi don nun po nang chirap nun po pusi itum kato phanta hampang song do pha an phanta tok bang phu ung thi bang phu thega bang phu tum an ta chuning ri pen bang so pherang ki mai pen pachi tang pon kardo Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom